Kada pričamo o investiranju, često nam kroz glavu prođe pojam rizika. To je dosta zanimljivo s obzirom da nam investiranje nosi puno više prednosti nego li nedostataka i rizika. Isto tako, ako tim nedostacima i rizicima znamo dobro upravljati, onda ih zapravo svodimo na minimum. Za početak krenimo od prednosti investiranja. Jedna od najvažnijih prednosti svakako je likvidnost, odnosno dostupnost novca koju uplaćujemo u fond. To znači da novac koji u fondu nije zaključan u njemu, odnosno nije vezan za određeno vremensko razdoblje i uvijek nam je na raspolaganju prema našim potrebama. Kada nam taj novac zatreba, iz fonda možemo isplatiti sva sredstva ili samo određeni dio. Važno je napomenuti i to da ne postoji nikakav minimalan iznos sredstava koji mora ostati u fondu, već nam investiranje u fond daje potpunu fleksibilnost i slobodu raspolaganja onim novcem koji smo uplatili. Još jedna važna prednost ulaganja u fond svakako je diverzifikacija. Iako riječ možda zvuči komplicirano, zapravo se radi o tome da investiranjem u fond automatski ulažemo u veći broj različitih vrijednosnih papira, a ne samo u jedan. Na taj način smanjujemo rizik pogreške pojedinačnog ulaganja. Što to točno znači? Ako zamislimo da smo kupili dionice jedne tvrtke, naš novac i investicija ovise o samo toj jednoj tvrtki, jednoj državi, jednom sektoru i jednoj valuti. Za razliku od toga, investiranjem u fond taj novac jednim potezom raspršujemo na različite vrijednosne papire, različite geografske regije, ali i različite sektore i valute. Još jedna strana fondova, koja je dobra, koja posebno dolazi do izražaja u ovo vrijeme, je da su oni pogodni za sve one koji nemaju vremena niti znanja za samostalno kupovanje vrijednosnih papira. Investiranjem u fond, u naše ime novac investiraju profesionalci koji analiziraju tržište i temeljem toga donose odluke o investiranju. Činjenica da je sama procedura kupnje i prodaje udjela vrlo jednostavna i brza, također ide u prilog fondovima. Isto tako, ulaganjem u fond imamo pojednostavljen pristup financijskim tržištima, dok s druge strane, kod samostalnog investiranja i primjerice kupnje pojedinačnih dionica, prvo moramo sklopiti ugovor s brokerom. Isto tako, ne treba zaboraviti da ste kao ulagatelj u investicijski fond zaštićeni od strane samog regulatora, u ovom slučaju HANFA-e, koja konstantno nadzire da li se naše ulaganje vrši u skladu sa propisima i prospektom fonda u koji ste investirali. Ako investiciju u fondu usporedimo sa najpoznatijim klasičnim bankovnim proizvodima poput depozita, važno je napomenuti da investiranjem u fond imate i mogućnost povoljnijeg poreznog tretmana. Naime, država potiče štednju u investicijske fondove na način da se na svaku takvu investiciju koja je dulja od 2 godine ne plaća porez na kapitalnu dobit. Zapravo, na taj nas način država motivira na dugoročno ulaganje i štiti nas od mogućih kratkoročnih rizika tržišta i potencijalnih gubitaka koji mogu nastati uslijed investiranja na kratak rok. Naravno da svaki proizvod ima svoje prednosti, ali i nedostatke i važno je imati na umu da investicijski proces pravi roller coaster, odnosno tobogan emocija u kojem investitor prolazi različite faze. Od sigurnosti da se radi o dobroj investiciji, pa sve do osobnog preispitivanja je li mu ta investicija uopće bila potrebna. Kako biste izbjegli slučaj da su vaše investicije i iskustvo investiranja negativni, važno je upoznati se sa svim mogućim rizicima, ali i načinima ublažavanja tih rizika. Ako rizik stavimo u kontekst investiranja, jedan od najvećih rizika bio bi rizik samog tržišta, odnosno tržišna volatilnost. Na ovu temu možete pogledati naš sljedeći video, ali pojednostavljeno rečeno tržište je promjenjivo i nepredvidivo, posebno u kratkom roku, što je zapravo normalna stvar. Ova vrsta rizika je zapravo neizbježna i upravo zbog tog rizika važno je kod biranja fonda odabrati onaj koji pod A odgovara našoj osobnoj sklonosti prema riziku i pod B odgovara vremenskom periodu kroz koji smo voljni investirati. To znači da ako imamo novac koji nam je slobodan na kratak rok, nećemo investirati u dionički fond jer bismo se na taj način izložili riziku mogućeg gubitka u kratkom roku. Sve to nas dovodi do činjenice da je investiranje maraton, a ne sprint, i da investiranje na kratki rok ili u neodgovarajuću vrstu fonda može dovesti do nezadovoljstva. Mogli bismo zaključiti da rizici prilikom investiranja svakako postoje, ali ako njima dobro upravljamo, mi ih možemo umanjiti. Ulaganje u investicijski fond zapravo samo po sebi smanjuje rizik u odnosu na neke druge vrste investicija, jer kod fonda smo sa samo jednom transakcijom kupili kvalitetno raspodijeljen portfelj koji sadrži veliki broj vrijednosnih papira. Obzirom da je naša paleta fondova široka, javite nam se s povjerenjem i pomoći ćemo vam pronaći idealan fond, odnosno kombinaciju fondova krojenu prema svim vašim potrebama i mogućnostima.
Dogovorite već danas besplatan sastanak na 1 na 1 i javite nam se bez obaveze. Vidimo se!